Hello friends, kakipain. Tuna kia ka video ni hin vet pi jiwen. Tena chai thil khat ka sei nom hena kipat masungwan. Ama sa chu ka channel chum khat ma hin che channel ka hin create na video first video ka hin upload na chun. Tuna ka upload ni thum zo hin ka vet na hi le view chu 3 4 bo hena view. Ai wang tu chung account chom ka sim kinin hi video ka hin upload masa pen ki tiang la how to create email na Google account che video ka hin upload hin ka upload jo chom ha jo chun 24 views ti ho kamu in ten ajing ka chun ka vet kina la 1k na wala na 1k ti wal ham ti le nang ho zala he ti tiang le ka ki pa thu ka hin se hena ka ki pa yan ti an hin vet pe je ti tama chun support ne hin ball pay pe min lang tiang le tu na ka hin se nom chu hi kina le ni hena topic ni kitile tips ni ai lo le trick ni hin se de hin hi chun ka sei masangin ni hajing win na hello guys kamin chu hi le bonga hin then ka channel subscribe lo ne hi le lungsit in subscribe pi kin nang khang thung ve okay chiu ten ama sa pe na trick 1 ai lo ka hin sei nom chu ti yung ta iten le comment ai on chung kamu in lal how kip kiti na ama hin so piu ama hin iti Google account ki hon jo passport hi iti ki vet dham ai lo iti recover dham ti sei hin dong ye chun chi video hi ka hin sim to ko ma extra ka hin sim WhatsApp lang extra ka hin sim hena ye chun ma sa pe na chi chu tin Gmail account ki hon na passport na hai mail chu iti na vet kit dham na ti hi ka hin sei de okay ibon in phone ne win i phone chu ila do kit du hena i phone chu ila do diu Android phone chu iman te diu hen ta san min ama sa pe na chi du thu i phone was setting na setting a hi chi du hin setting a hi chi du chi ten leo search diu hena search diu privacy kiti hi i hold diu phone chu chi di hin i hold diu ten chlaya chu i click leo tam ta thil he i click jo ten leo permission manager kiti apps lock hide apps private safety system cooler hide ten kite space device ID and aids notification on lock screen cho hi hin sim tha phei pe anoya hin khat mena ipi ham ti le hoya che du ham ti le anoi langa chu chi a le at once kiti hi at once hi na at once til ga min na passport train sei tim til at once a tabang ye chan at once a che jo tin le cha hin kin auto fill service from Google location history activities control ads use and diagnostic tin chahi hoya hi che du ham ti le auto fill service from Google ti na chi me ade ha chi zo ten chahi ep umam ti le Google account then personal information address payment method na then passport preference chai hoya hi che du ham ti kina le nang a hat ne chabi symbol na he che chabi symbol a he
click điều passport hin cha he thil tam ta ma hin hin sim thlang ka te passport check up kiti cha he check your passport wrong min na ep ni check no ham chone check the hin te noya tang nang thil tang apps passport no koi jo se sign hin so de he na click nga hele ki so yang de na hi chon ep passport no hol nom ham Facebook Twitter Amazon ahilo le Creator Studio Facebook Gmail hoi account hol tham til ta so pi pan hin do banga chun Gmail account passport na a hai ham ep ham khat hi chun iti ki khat dham iti ki hol dham ti hin se jin iti ki vet dham ti hin se ji chun adang i ma cha halloween ei ho yong kain se banga chun adanga i ma cha che lo de dam tel ama hin se to dungju ya chu thil ki bol hi je chun Gmail a hi che diu google.com ki ti me hin no ya hin na google.com ma chu ne click chai ten le EPPA passport mam na phone number passport mam iten le email hoi email chun email ni thum ma hin na hoi email cho passport na vet dham ti hi nang ki choose de cha chu kahin se ga se banga chu passport na vet de ten le cha he screen a he thim ji hin screen record he thim ji achon kahin se di hin mit tabang mit he symbol na mo di hin symbol a chu na click nga he le na passport ho chu ki so de na tu a dot ki pi na la ya don ta hi passport chu hung ki sun de chu hin first tips I know a trick ki ti chu avet dan na iti ki ve am ti hin then a second a can setting to WhatsApp ma message private message ko message on message ahun ki thot nasim masanga ki delete na chu iti na vet tham them khat ga se saw jap na tu a hi Play Store hun apps tam ta ong mina apps tam ta kitile tia message delete WhatsApp message delete how to send how to view ti ho min apps so hu I download na le mo a virus ki kai lu ne hin sanga cho aphazo hoi zo tia ka hin chi ken command ji achun nang ho no mangin tia ka hin se hin okay chi pai kin tin cha chun WhatsApp ini chi diu hin WhatsApp ma message mi khan hin thot iti delete na vet man lo wa delete chu iti na vet dham tel setting ana che ding le notification tam ta min na hewa hoi notification to ham tile notification history ki ti min chu na setting a chu na search de na search jo ten notification history ti anoi langa chon notification tam ta min tin icon min tin vibration min tin notification history bo chen hol he cha chen mi chai ten le notification history anami chai ten le ti a symbol phone screen tabang na phone ni ahin post den chu ima cha he poi na ahin post bo ima cha he poi cha chu hoya na vet dham ti le anoi sun check la notification history kiti in show banner notification in full screen kiti in tam ta point min a hiwan cha ma sa pe na chung notification history hunami ale che cha he message ke delete na lo ji achun ahin show pon cha he ki muji a na ti ken sein dum Flipkart ahungin Flipkart ka vet lo ji achun Flipkart na message ho abona delete no la de cha he na vet ta ka se de ji achun WhatsApp message on to min hin thot teng le adanga delete nong le adanga hoim cha apps download kho ngai lo apps adanga vet na no la vet kho ngai lo cha simple na phona jing sa na phona jing sa cha hen ki delete ho chu naga vet the he ti ken se he so ji video akona nangdinga phat chom na a lung set in anoi langa do like subscribe ki ti chu ki hai mil lo he na ten en nong se ya la chu zau te hi ji chun na ho nang ha them deu so nang ho duty ki tile nang ho dinga ka hin
sim hin je chen nang hon adang i ma cha ball pi thei kenong ka nei ti pun na ai wa nang ho ball thei chan chu nang hon na hin ball ding kenong ka ball thei chan ka hin ball ke ting hin se ten tu na video chu hi chan chu he